ایرو وزیر دروی روسیا سرگی لاوروف د کنگرکی روزنامه‌وانی ده راگهاند کو دانوستاندنین جنیفه و ده مهابه ده ورن اکتیو کرن و ده همان دمی ده تکزی لسر بردوامبونا دانوستاندنان کر و گوت کو هزین روسی لسوریه بنگهک جو دست بکرنا قوناغا و گوهز لسوریه را پیدا کریه جالی خواه کرملن روسی جی راگهاند کو دست نشان کرنا دانوستاندنین سوری ین آشتیانه جالی استیوان دیمستورا و هاتیا راگهاندن لیبل اپوزیسیون سوری او یک رد کر و گوت کو ارکی دست نشان کرن و اکتیو کرنا دانوستاندنین سیاسی لجنیفه تنه جه ارکی نتوین یک گرتیه و نابا روسیا دمه دست نشان بکه اپوزیسیون سوری هر وها راگهاند کو او تفلی دانوستاندنا نابن اگر داخوازن وا نون بجی کرن انگو بریارا ناو دولتی دو پنجی و چار هر وها بندا 12 و 13 جوی بریاره جالی خواه ریاض حجاب هفریزکار گشتی اپوزیسیون سوری راگهاند کو اسد و هف پیمان خواه همی هولن خواه دکه تاکو دانوستاندنین سیاسی ورن تیک برن حجاب هر وها دازانین کو چارەسەری تنێ ئەوە کو ئێش و ئازار لەسەر وڵاتیên سووری وەرن ڕاکردن و سەربار کرد کو ئەگەر ڕەوش بڤی ئاوایی بە ڕەوشە باژارê حەلەبê bi taybetî wê gelekî xirab bibe û karasatên mirovî jî wê bên rodan bi taybetî piştî ku rejima Esed di rojên borî de çend komkujî li bajarê Helebê pêk anîn. Zêd Hesen Ark